Ungu Jehovah ophilayo kunaphakade. Hallelujah, Tumiseni Mongani Chalo Ungu Jehovah ophilayo kunaphakade. Yes, Lord. Yes, Lord. Many manda suliande keshuda dada. Libra kabado dodo shede bebe yada baba. Sani and elulia la hasele mando. Seliva valia prakata la kosaya. Ini and elia sudeya kabados tamanda. Size uwe gosi au. Size uwe tiko. Iya. Mando shade yada. Hilili mando shada bakapa yada ba. Size uwe tikbe seni. Sepsen bakos kalumusta wako ngosi. Wena wedwa onwezake simhlophe njengengqoqwane. Wena wethu amehlo akho afuthi asimangule semlilo. Ubuso bakho uyakhadidela. Imba wakho uyamengedela njengengilasi. Ethangeni lakho kubhaliwe kwathiwa uyinkosi yemakhosi. Ulibona bakho lwakho. Emi wakho phambana imibane yasezulwini. Bayethe phambi kwakho qaphuka siyalo semali okuphila sebayanatha bomake basewurume egameni likaJesu. Kanjembi kwakho letidala tine nkulunkulu tinemehlo ngaphambili nangemuva. Esinye sinebuso bomuntu, esinye sinebuso bethole, esinye sinebuso bengwenyama, esinye sinebuso bekhosi elaya ani ezudai kapaya ba. Emanqathini kwakho wena wedwa Neshayo ting 24 tebukose kushiyani khona 24 elders bethulimitele phambi kwakho bakudumisa bathi ufanelwe. Yes, Lord. Ezuni mando libado sadada yada hazele. Awulefika langa kuNkulunkulu ebusuku. Lefika langa kuNkulunkulu emini egameni laJesu. Mendele umusa luyamake luyangamathanga luyasizo luyamabe. Egameni laJesu Christ inkosi. Come on, give God a clap of hands and sing. Loshaya isandla enkulu sonke. Ngilizela abantu umsindo wenjabulo. Let's make a joyful kapapapa yama. Elemando shelema. Aseshaya igwele sondweni. Sendu umsindo wenjabulo egameni laJesu. Siyakhuleka namasangweni ekhaya. Siyakhuleka namasangweni ekhaya. Nani masongo ofulekani. Yakena inkosi engasimulo. Nani minyango ofulekani. Wezulu yabalekelwa. Hey ya ya. Hey ya ya.
Ngotathixo ebusuku siyabonga mina. Eliando kosana bahasele. Ele patalia kapapaya ba. Ele suli papaya da. Ele vai kapapando makosa. Thank you, Jesus. Jesus. We bless you, Jesus. Bonga Jesu. Singatala phansi ukukhuleka inkosi. But worship team ingahlali phansi. Sengihamba njani ningadini kanza. Nendani nje kodwa ngoba sengihamba kwelakhaya abazali bami. Mina make kuyile umasasho ukuthi kushumela abantu. Uwenje ukuthi umfowethu uzalama. Angene njalo umfowethu enkosini. I must declare and I must announce sekuyisikhathi eside bazalwane. Sesithi isikhathi make kuyile sikhona kwamandla kaJehova. Noma ngabe awumuva uNkulunkulu. Bazalwane bangasola uNkulunkulu. I must say that I'm in love with this work. And I will forever support this work. Amen. I feel the touch and I feel you know how much you love this work. Amen. But I love this work. And that is why I'm here. Support angasola uNkulunkulu masingathe sede woro. Amen. Bafundisi bami siyabonga. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for coming. Oma liyakhema khema liyanayana. Thank you for coming noma kunje. La kesimakathi uyenje alinise uNkulunkulu afuna ukubona nje ukuthi understand ukuthi libuya kuye. Angeke sivimbe ngelitulo kuya kuye. Usuke nje asitest siyamathi ukuthi ungaphezulu kwamafu ngaphezulu kwemfundo uThixo. Siyabonga kakhulu umndeni wakaShongwe. I must take this honor and this privilege nje ngithi ngiyabonga kakhulu baShongwe namake siyabonga kakhulu sohlala sinisekela lo mbono siwubone eNgwane Park kuthiwa ngobe siyathi. Yeah, ngobe siyathi siyabonga. Some of the sermons preached early days of this vision. Bomake asinibongele lapha eSwatini. Sinibongele bomake. Sinibongele kakhulu kuba ingcenye yemuvi yaNkulunkulu lesikhathi lekugcina. Lo muntu omdala akavuselwa i-word of faith kodwa uvuselwe emaswati. And sinesebele ukusikhuluma njengoba siva ezwini. Sanibami nayitolo ngisubmithile FA earlier ukuthi the time of sermons is long time past, but we are riding on a revelation upon revelation. Ngiyakulilela ukuhlala every Sunday ngephansi kwema-sermons, but ngiyamthandaza uhlale every Sunday ngephansi kwe-revelation. A sermon has never changed someone's life, but a revelation has changed people's lives. So siyanibongela lihleli phansi kwesambulo. Le ntombazana yabanjwa ngesambulo. Yambulelwa i-war room. Ukuthi kusathe abantwana bebantu bayiswe ku-war room. Erumini yempi. Lafike libambane khona nenkosi. Siyanibongela bomake kulungile ngelisonto ngiyesontweni ngiyobhedesha onke amaqala enganginawo angithwalela. Kodwa kanye ngemgcibelo manje ngiyembini. Ngiyobambana nenkosi. Dawukhoneka melula masengibuya endlini yekulwa. Khoneka lula masengibuya. Ningawuyekeli lo mbono. Ningathina kulo mbono. Futhi ngiyancenga ningawuduplicate lo mbono. Ngene uthi awuduplicate ushaye phansi. Eyasezulwini lento le.
ayinako ukuthi buyile sho ngesimelane lento ithi Thixo onamandla lo mfati lo wabanjwa amazulu wawaboniswa uzeli alikaphando salahe eleva ikado shalibahasene lingado hoseli elepapai kapadosa ishapata kapa limando libadosa yada. Ngiva make buyile kuthiwa iMozambique imile iMaputo ithi nisishiyelani thine singangeni kwi-war room. Ingeke phela ibe iSwatini war room lento le. This thing shall become El Azulia Elevanda. Ngiva iMpumalanga ithi kuyoze kube nini singayitholi war room thine. Ngiva uphongolo luthi niyendelani yemabhoda lento wathangisaseli ayinamincele lento ayinamabhoda lento ayinabufe lento. It's an intercapatokoshala. Helana sunaya nana pililili abasezwini sebakhona asizange entabeni ephathekayo neshasibule semlilo asizange entabeni futhi umlilo sentabeni kaJehova isiyoni sekhala uNkulunkulu ophilako sisethi imbimbitiklosi lethi ngenawubalwa sembike matibulo sezwini sebakhona basezwini sebakhona basezwini Pastor Mdamba sisesota mfowe elamando saba sebakhona naba sebakhona hinililila hasakta khondela imiso efikile basesibili sakta ushumayela sebakhona sakta uthumisa sebakhona emanangene ngathimulekuluko angenda nobe ngabe yini sesikhathini sengathi umlekuluko angenda nobe. You better join them now. Jesus. Yes, Lord. You better join them now. Jesus. And say every mother and son. Jesus. Ngoba utayikhalela lento mase ikhoma passport. Egama lika Jesu. Mase kuthiwa ekhethe ephela khethe iworusha ama passport. Utawukhala uthi kustambe sayibo kancane sayibo kancane. Lento ngiyibona ngibule seyine ama passport Egama lika Jesu. Imapasi ayo. Jesus. Sheninana haselia. Heleba koshaya baya. I hear women are crying on the other side of the border. But in Yanzaleyo, who can come? Yes, Lord. Lobo khuluma ngekubeleka nje make. Ngosiyami. Angifuni ngiyakubelekeni manje. Jesus. Ngenxa ngosiyami ngiyakubelekeni. Abantu beFA tolebusuku. Abase FA. Abi FA tolebusuku. Ethu, ngicela kungayi kubelekeni base FA. Bekhona ebusuku. Ngiyangithuna kakhulu. Patheni nje verse 7 make into verse 8 kusiyami. Into verse number 9 mama. Jesus. Isaiah 66 verse number 7. Down. Verse number 7 akho. Uthi uyabeleka yini umfana? Angasibonga yena. Kodwa abeleka yini umfana? Abeleke engenamishushu. Athi verse 8. Kodwa isiyoni. Ibeleka ingenabuhlungu. Ibeleka ingenamishushu. Ngicela verse lika 9 wakhona. Umasathi umfana mqondanisa Nkosi uthi verse number 9 ngingayiqondanisa ilento uthi ngiyasiletha yini isikhathi sekubeleka kodwa uthi ngasakufikisi kubeleka
ngoba mina ngiqonzanisa isikhathi sekubeleka ngisiqonzanise nekubeleka uthi ngiyasiletha yini isikhathi sekubeleka ngingasakufikisi kubeleka uthi ngiyakufikisa yini kubeleka bese ngivala sinye semfathi. I declare today lesikhathi sekubeleka sifikile, le hour selifikile, the time has come. Egameni laJesu war room iyabelekwa, eNasport iyabelekwa, war room iyabelekwa, eMaputo iyabelekwa, war room iyabelekwa, ePongola iyabelekwa, war room iyabelekwa, iye Zambia iyabelekwa, iye Botswana war room, iye Mavele Africa war room. Skats. Three things kufika skats. Afikise kubeleka. Avule isibeletho. Uthi ngiyasivala yini isibeletho uma sengilethe lokubeleka ngafika isikhathi sekubeleka uthi akwendeke. Undanisa Nkosi. Dumisani Nkosi shayini izandla egameni likaJesu. Asevile Nkosi. Yes, Lord. Asevile Nkosi. Turning pain into praise. Yes, Lord. Can I declare today, Mom, I love the word. I'm in love with the word. Altandis, I'm in love with the word. And give me a few minutes to walk in the word. And now turn with me to the book of Esther. Esther chapter 9, turning pain into praise. Let's do Esther 9. Can we do the first 4 verses? Esther 9, verse number 1 to 4. Esther 9, amen. Bamba nje yabona bamba inyanga bese lefika. Ngoba lefika la ngoba kesimilana thandaza. Lefika la ngempela bezimntwana lefika la. Kanti bami lelanga lifikile. Angeke lokufikisa emalanga lelanga lifikile. Akaleni liphutha bese lifikisa la. Angimemethele kuseni ilanga lifikile. Langa lifikile. The day has come, and this is the day that the Lord God has made. And in this day we shall rejoice and be glad in it. Lazi lefika akunenzaba lihlelwe nguSathane. Wahlela bubi elangeni. Wahlela wayingcolisa ilanga kuthiwa ngomhla ka13 enyangeni kaAdari inyanga ye12 abehlela uSathane aqethile ahlelile alimade konke ukuthi ilanga lemgwabo langa lesililo langa lokukhala langa lokukhala kaIsrayeli amhla ka13 inyangeni yaAdari inyanga ye12 laselifika. Lefika la. Lefika la. Lefika lilanga lesithathu enyangeni How? inyanga yesi12. Yes. Lelo bekulilanga lapho sibebetelo senkosi. Kwakufanele sifezeke ngayo. Bekufanele sifezeke ngalo. Hello. Lelo bekulilanga lapho titsa temajuda. Bendibheke ukuthi tiwacela. Bewayelanga ukuthi beliphakishiwe. Elanga beliphakishiwe. Akasiyo an empty day. It was a day with a full package program from the pit of hell. Uthi naphinda uthi lelo bekulanga lapho Timotheo senkosi fanele sifezeke khona.
Wangasinje announcement yenkosi bekuyidecree kufa nemgqwabo kunje ukuthi Israel kuthola bana lokungumfana lokuyintombazana lokuyindoda lokungumake ngalelanga leli sithi isimento senkosi kuyafa nje kuyaphupha kuyaphela kodwa nkulunkulu uthi ke manje uthi futhi lelo bekulanga lapho ithathe emaJuda bedibheke ukuthi tiwaqethe emaJuda bekulala eqedwa ke emaJuda kulanga le celebration endlini kaHamani kulala ukuthi vele siyabe sijabula funda livesi ndana nkosana livesi kodwa lisondvo laguquka phinza lapho kodwa lisondvo laguquka phinza lapho kodwa lisondvo laguquka funda lapho kodwa lisondvo funda esondweni kodwa lisondvo funda livi lenkosi kodwa lisondvo funda livesi esondweni kodwa lisondvo Ilamande shala funda livi kodwa esondweni lisondvo laguquka funda iBhayibheli esondweni kodwa lisondvo funda livesi ewarume ekuseni kodwa Hini nana lama funda livesi esondweni kodwa lisondvo awatafunda thembe esondweni kodwa lisondvo awufunde esondweni kodwa lisondvo ake sonke sende nje egameni likaJesu Nkosi inyanzelo yenkulunkulu. Let's do a prophetic move egameni likaJesu. Hela la dosane da badosana ya dada libra kopa ya la baba baseye bebe yate liba baba basuli antoni bebe zuta kapaya. Let's make a prophetic extending. Let's move prophetic moya. Something is turning around moya. What a day of turning. Inyanzaleyo Jesu. So namuhla kuseni fufulu du 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 ini nana no shala selekikika lisonde sondweni asikashumele nje safunza alifesi party selvelia commando libado shada da 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 he yada how what a turning of the wheel. What a turning of the wheel. What a turning in the office, a turning in your workplace, a turning of the wheel in your business, a turning of the wheel in your sermons, turning of the wheel in your church. Let's do once again a prophetic action. Prophesy, prophesy, prophesy. Prophesy, prophesy. The devil is a liar. The devil is a liar. La cuckoo al sono. The sono di cuccuga. La saliano shabai. Yakutua in your marriage. Yakutua in your family. Yakutua in your firstborn. It's turning around in your family. It's turning around in your financials. It's turning around in your calling. It's turning around in your ministry. It's turning around. La. It's turning around. He's turning around. He's turning around. Takukugizito.
Yeah, la, la. Yeah. I came to announce Jesus. when we are turning pain into praise, Jesus. the wheel is turning around. Egama likaJesu. I could not stand. I stood up magenangisemaveni ngesheya. Asumongwe uhleleni ngoba ishayile mhla ka20. Ngithi mina ngene njalo le war room. Must go and tell my people that the wheel is turning around. Jesus. Mabuza, the wheel is turning around. What the enemy meant for evil, God has turned it around. And has turned it around. Has Jesus. turned it around. Jesus. So what the enemy meant for, God has turned. You know it. Metropolitan is not a scar. Zambia. Nigeria. This is what the enemy meant for evil. Turn with me into the word of God. I'm going to preach in Zambia war room. I'm going to preach in Lusaka war room. I'm going to Helebo sotapata. So ningamangale manghleng fakazi ngisimane ngiyapractice. Kuthi mase sengale ngathi thize. Ndaba ngithi turn with me today into the word of God. And we're going to do an exegesis today of the Ali Ezuda Badaba Shayada. Let's meditate in Zambia. Sondula kikika. Mayikhohlwa yonke le temptation namhla kumle nje ukuthi lema bekhaya eNzambama Jesus. ngani ngiside nawubuka umyeni wakho lomshiye kungahambi kahle ungamthathi ngayidolo ngithatha namuhla nje uthi Jesus. yabona noma usuke ekseni la ukhuluma naye lapha kaMaliphimbo iswabani babuwakhe nguvu lelela la ujike ungasho babuwakhe uthi baby Hey! uthi my baby sir. Come on, my baby. Sweetie, shalalalabase. My honey. Abaselo babe, how. Lo suke kuseni ubhiyoza sekwende njani? Wena ke leka wa room uthi kahle. Hele mando selebaya. Hele basuzumaya hele bosa. Ilimando sada dana baya. Now fika nzamba mokuthatha lisheti le first born yakho. Let's go join let's akamimva. Bambe lisheti bese unda kanje. Musishele mando labodo seledaya. Zelebando labado sayade. Jesus. Fula la labaseya. Uvule fridge yakho. Inema ice inemande. Bese uthi kini ni. Du. Zulili basa. Helele bakusha.
Vandala bado sadala. Elebando la babaya. Elebakapaya la babasaya. I came to announce the wheel is turning around. Sisi, bengisangashumeli bengisafunza. Egama likaJesu. Ngasifunza iBhayibheli. Ngasifunza iBhayibheli. Ngasifunza iBhayibheli. ngoba emajuda kwase sekuba ngawo lanqobako anqoba tithatha Manini ke senginomphumela walesondvo. Base ilesondvo bese kwentekana emajuda bese kuba ngiwo lanqobako. Ndos namhlanje kuseni sekutawuba nguwe ke lo nqobako, the devil is a liar. Le basibakutawunqoba wena banemanga lelisondvo seliguqukile manje senguwe lo tawunqoba ngeke basanqoba bona. Lomgodi lokujelwe wena ngeke usangena kiwo kodwa ngibo lebatawulokoshela. Lomkhwepho lobekelwe wena utaweta ngeke usaweta kodwa ngibo laba kukhona uphambaniso laba kumele ehluleke akasehluleki laba kumele ehlulwe uyehlulwa. Unakuphambana kwetini ithi inkosi abahlele mhla ka-13 enyangeni yeqala iprogram yamhla ka-13 enyangeni yesi-12. This was the 12 months program. Yahlala nguHamani on the 13th of the first month ukuthi iyawendeka 13th of the 12th month, but lizulu lasezulwini nkosikazi lo eminyakeni usaqhubeka laba Aya. ikhona le architect master plan yezulu ngongosho wezulu lophambanisa inkomiso kuhlelekile. Ithi inkosi ngithatha abangasemnyango ngibayisa ngenhla labangasenhla bayisa ngasemnyango. Phambanisa uNkulunkulu. Kuthi angisekuseni lo poison wasofisini lakho Egama likaJesu. lobo ubekelwe wona ungeke usawudla wena utawudliwa kulolo mbekile lo poison. Hallelujah. Hey, ngihleke mina ukuthi Zakaria ufile, Zakaria uhlinziwe uyafa kuphelele kushumayela. Hey nkathi abathi ukuthi inkosi engazi le bathi ngeke uye eEurope bathi kuyabona kuphela banemanga wena uye eEurope bona baye eEurope. Phambanisa. Egama likaJesu. Le bathi scholarship ngeke usithole wena sithathwa ngiwe scholarship namhlanje kuseni ngeke basithole wena uyasithola. Ebaseke ushade wena uyafa usingile nada la ngeke bashade bona wena utawushada ngoba inkosi ekuseni. Thatha lokulide
ikwente kube ngumuntu lokuphakamisile ikubeke phasi Nkosi tidlata Nkosi tiphakeme. His ways are not our ways. Imicabango yakhe is above our thoughts. Lokulahliwe lokutheliwe simakathe uyakuphakamisa lokuphakamisile simakathe phambanisa Thixo. Lokulahliwe lokutheliwe lokusehlane lokunukatimvu lokubetha imbuti lokulahliwe ithi Nkosi kaZimlo ngigcobe yena losehlane uyinkosi yakaJuda uyinkosi yaIsrayeli noma kaJuda bambeke endlane bamlahlile alamando sheleba. Wefika endlini kaJese eBhethlehem Ntambo wefika emini umprofeti kaNkulunkulu kwaSamuel aneliphondo lasezulwini emafutha wathi efika khanda ukuthi Jese uhlembise 7 points labethembako muscular labasembini eminye kaSawula bo Eliabe amnadama woShama all 7 points bangede bathi ukuthi imino kaJehova. Beta bo Eliabe bamasele embi kwaSamuel wathi yaphanga ibhleke wathi aliphakamisa ngenhloko yabo yathi Nkosi no wathi wancesi Eliabe wabuya amnadaba wesibili wathi Samuel hayi nabe ngasiyo lo mfana hayi kuyobe kulo mfana wathi yasenzela Asha amnadaba yathi uthi yaphangisela ibondo wathi hey I declare today you are going to be anointed. You alone in the name of Jesus. Baluphondo lwasezulwini lusephezu kwakho timbi takho lizulu namhlekuseni liyadilwa lomeleke nawe mena simakathe awuye emuva. No weapon sharpened against you shall prosper. Every tongue that will rise against you my God shall condemn. You are the papaya mandobosa lika papatapa robo salabayande. I prophesy namhlanje mini singaphumanga inyanza le Jesus. Ibona Sunday yakho yakusasa ingilenye Sunday ngoba iphambene imikhono Sunday yakusasa ingilenye Sunday walizule kaZimlo phambanisa imikhono inkonzo yakho kusasa yehlukile worship yakho kusasa yehlukile uyesabeka Jehova uyesabeka imikhono yasezulwini abengekho nekubangekho abengekho ePhilem Ntambo mabuza abengekho in that anointing service Yes. abengayikhanza phi anointing service tivuti nje abesethi mfini ngeservice yemgqobo ngale service ingaye ngiva Samuel lena la asukuma nisonke sime ngetinyawo singeke sihlale phansi azafike okaJehova basukuma bonke babe ngetinyawo bamela umfana wetimvu kwajabhe emasotsha chained emasotsha sembuluzi abhekisa past inhloko bathi umpriest uyahlanya inganzi sime lo mlahlwa awawosha basebema wathiwa gijimani nimlathu usehlala sahamba sigijimisa ehlala Davide waDavide yini Davide thatha kahle kunempriest ekhaya wathi yini senhlaba lenkukhu lelisinayo ihlaba lihle ningasanginiki inkukhu ninginiki inyongo ngiyanathi nina ngiyi mina lapho ngoba nidla inyama yenkukhu nini nongiseve ninginiki inyongo mina
Emahubo 68. Awu Jesu. uDavid no babe David ungabalisa kusinza bayinkukhu nenyongo vele sakunika kuthanda uyidlile la kunemuntu kasimakathe manje ibhuti thatha kahle manje kwenta njani uthi le hlisa bomnakeni bobang 7 ubalile David kanjani Balile. Hey. balele Hey Nkosi yami. David kufuneka wena kwabe kwehlakile soshini semanje umfana wathatha amanti esandleni takho wathi phapha makena nhlanhla wathi phapha namsweni komfana wasikachasha kancane wathi hayi sesingahamba bekunene sive ukuthi ngithi kwende njani ekhaya ngoba mina ngumlahlwa mina wasehlane kwetimfu bekunene makwami nizevethi walahlwa wanikwa nhlambe kwathiwa uphinge ngaphandle mina ngaphikwa mina ngaphikwa ngijese ngicala nguye wangiphika wathi kangathi ngoba mina ngumlahlwa wasekuyaya ekhaya wathi namhlanje ngimele nime ngathi nyawo nimele umphikwa ongenaqala I declare namhlanje mina uyaphakama liphondo laphakama liphondo laphakama liphondo Siyabonga. make buyi yakithini nakalandwa ehlane lo babe lo kwathiwa inkosi yasezulwini uNkulunkulu Awu Jesu. ufuna kuda etengisihlalo sakho Jesus. Hallelujah. kwathiwa ngisawula ukhona kwathiwa sawula i-people's choice David i-God's choice Awu Jesu. announce kanje mntana obabafundisi i-people's choice I must announce angibi nemona ngikhuluma inkinzo lemazulu lonke lama-pastors i-people's choice your time is over Egama lika Jesu. Egama lika Jesu. hambani kavyosi netimemedoni ningashumayeli netimemedoni ngoba labanye abashumayeli bayamemedela kavyosi their time is over nami ngibanjwe ngumthetho ngakhe ngithi gede manje kuphela abantu angibopha uNkulunkulu Nkosi bahlobela igede wena Egama lika Jesu. the season and the flask anointing is over there was solely anointed on a flask the people's choice final pot Wey. the people's choice in a flask Awu Jesu. flask anointing Jesus. kwathiwa nobabelo indoda yoluphondo is a man of the horn and I declare kutawusala abophondo Egama lika Jesu. emaflask ayaphihliwe Egama lika Jesu. kutawusala beliphondo The blood of Jesus. 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 intolo ngikhulumelena elwe ngwathi ngongcwele awubatshele ukuthi ngephandle kwekuphihlika nje kwale flask kunemadoda lathi Peter babishop bafundisi bapostoli lebatawufa in no time ngoba le gospel lena iyafelwa uJesu wafa la sishumayela into yokufa nokuphila people are going to die who are menacing the church of Jesus Christ you will see them they will die one by one ungasibaloyi ngeke baloywe their season their time is over bonke laba manipulator umhlambi kaJehova bawugeza bawukhuthuza simakaze sibini utabaqedza nyaba tawufa bangaguli they shall die Jesus. Hallelujah. Jesus. tonke tinyanga emasondweni tonke tanusi epulpiti bathakathi basekwibiti they are going to die ngoba simakathe is cleaning the house uyabuya uJesu basinyane ngeke uJesu abuye lenzela ibandla letiphingi lenzela ibandla lebathakathi Jesus. bonke labo oyila bemanti bekunene bethi mabasandi bethi masawoti their time is over Egama lika Jesu. Cha, kodwa Jesu. the anointing of God is alive, is powerful. I sing Boswai, I sing Chanted Sunday, I sing in God at work. Jesus. Jesus. Emake buyela kunankinga noma ngathi waphindwa ngimema nginankinga sengishilo mina.
Now submita kubosawoti, usubmita timasandini bekunene etipakupakini. I must tell you that business is over. Jesus. Hallelujah. My Jesus is coming to fetch a pure bride. Hallelujah. Utawuhlunga mabuza la ngenhla. Uhlungu la ngenhla epulpit. Uhlungu ekuthanyele khona. Bese yehla inkosi engazimulo. Iyebandleni likaNkulunkulu. Bonke labathakathi etinyanga lebaluya abazalwane. Utawufa wena. Jesus. Elivangeli lafelwa. Silapha ngoba kwafa indoda eCalvary. Jesus. Now membi kwayo it is death against death. Kodwa Jesu. Mayenge nje baphukude ubahlanganise over nothing. I must tell you emini libalele for free. It's your time, your season, your gimmicks are over. We have been raised as a voice in the nation. You are raised as the day uyawubuyisa man tipakupaku tishayela ngesikhathi yoba wedwana angiyuphindze kuligqobe korumu. Jesu. Kodwa Jesu. God is raising a pure and a perfect church. Jesus. Basilabanye ngithetha uyadlala uyabuthisa phakathi yosi angidlali bekunena ngifuni kuboshwa inkosi yabasotha ngiyekeleni. Ngegama lika Jesu. Hey. Ngeke ndiwe ngimi umuntu emhlaba singabona kabi. Nawe ndiwalizulu. Ngegama lika Jesu. Zawushaya unoyana. Nami ngabe ngikhona. Ithi kunqwatshwa kunokubola. Bese ngithi angathi ekuvusweni. Sisi bengisafunza ivesi ngingaqala nje. emajuda Ngixolisa manje bengisafunza ivesi. Kodwa mina bengisafunza ivesi nje. Nama ukuthi manje ngifunze uzana mama. Ngifunza ivesi. emajuda abuthana ndzawonye etidzidzini tawo letatisemadolobheni kuto tonke tifundza tenkosi Ahashiveroshi. Angithi asahlangana hayi ngemagatsha. Asahlangana njengempi kaJehova. Oya ko. Si local church. Akusiwe no faith, oya ko. Lasebuthane ema-Israyeli. Asabuthane eShusha, asabuthane 120 province. Bathi wakethu we speak one language. Boy, lo uzayo uya sihlangana. Asabuthane majuda. Buya phethe buya. Awuphethe kahle. Yes, giving us man. Anganifuza yes. I love the wind. All my sons, they are preachers of the wind. When I see them preaching, ulula kuthandaza mawuphethe livi. Ulula kuhlabela mawuphethe livi. Ingahlabeli ngoba lengasilo livi. Hayi ngasilimata. Abazubeka indlebe kaVyosi hawo. Lenkomo ihlangana njani ifesi nengoba nayo. Jesu. Inkosi yayithatha ayikhomboza. Akumpakanga indlona kanzi. So wafu umnyakethu uMasonto David nempaqanga wakhe. Sevile lenkosi. Verse man. Endlela kutsi ativikele kulabo labebangahle bawahlasela. Wabade umuntu lowaba nemandla ekuwahlasela. Ngoba bonke bantfu baletinye tive bese bawesaba kakhulu. Bakwesaba kakhulu yena. Bakwesaba kakhulu.
emsebenzini iBS bakwesabe kakhulu uthi lo mako siyosinza manje siyakwesaba nje phakathi esabe kumabuza ngiqhamuka nje emanzini sibesaba kakhulu lamajuda kuthiwa anikwa sithunti ngusimakazi laba bekunene base besaba kakhulu igama likaJesu yabona namaqhamuka uModekayi besaba kakhulu laba abasedresini inqe inkosi kuthi divine ungena eminyango yamathimoni asesisaba kakhulu umuntu konke mntana umntana lofaka inkinga emlonyeni nasempumlweni ahlala abe relax ezabhala i4 shumayela manje afake abhala i4 abe Jesus ekufake engabeni ufake elwimini ufake empumlweni Jesu Nazibathi mshumela. Lofake amaphinda namayantelayo. Hayi ngiyahlobisa. I-makeup noma i-make down le. Elvis. Empeleni tonke tiphathimandla netimvuna nebabusi betifundza bese babuyele ngakumajuda ngoba bese besaba Modekayi. Angithelamo uyanceke Nkosi base basuka ngala base Perez babuyela ngale kumajuda yabona base bathi manje if you cannot beat them just join them. Yabona usisi wakho uandi wakho umalume wakho they must join you. They must join you. They must join you. Mina ngingumfundisi wamakwami yaqala Jeni gogo. Ngatalwa uJeni wakatwala asengidala Jeni twala enkosini. Naketa ke muthi sawubona baba mfundisi. Nithi ke mina kunjani mntanami enkosini. Sesele babe ke nasikhuluma naye uthi babe hayi umfundisi wami manje ngakhola ngamaSundays angithi konke amaSundays ngiyawuphela ebandleni lakho ndodzana ngiyaqoqa ngwamile sineJesu wami akusibe kaduze enkulu unika uJesu haleluya service Phela Modekayi bese kwathiwa ukuthi sewumuntu lomkhulu kanganani enkosini. ngenzale ke Kwase kwathiwa ukuthi uya ngekuya uyakhushuka. awuphethe lapho kwase kunjani Kwase kwathiwa ukuthi uya ngekuya uyakhushuka. phinda lapho igama Kwase likaJesu kwathiwa ukuthi uya ngekuya uyakhushuka. awuphinde lapho Kwase kwathiwa ukuthi uya ngekuya uyakhushuka. awuphinde lapho nje Kwase kwathiwa ukuthi uya ngekuya ufunda uyakhushuka. lelive sondeni Kwase kwathiwa ukuthi uya ngekuya uyakhushuka. ufunda lelive Kwase manje kwathiwa ukuthi uya ngekuya ufunda uyakhushuka. lelive wena Kwase kwathiwa ukuthi uya ngekuya uyakhushuka. Lo babe was coming steady but sure. Watwante ukuthi this man is coming and is coming. Kuthiwa uya ngekuya uyakhuphuka. Lo muntu evela komoya uyingoti uya ngekuya uyakhuphuka. Lemkhuleko wakho ingoti uya ngekuya uyakhuphuka. Le worship yakhe ingoti uya ngekuya uyakhuphuka. Uyakhonda lomuntu uyashumela bathi uya ngekuya uyakhuphuka. Lokunikela kwakhe uya ngekuya uyakhuphuka. Lawo enemies zakhe ayambona uya ngekuya uyakhuphuka. I declare namhlanje mini wena usathane nemadimoni onke ayaconfessa lo mfati uya ngekuya uyakhuphuka. Le ntombazana uya ngekuya uyakhuphuka. Lo sisi uya ngekuya Mayaba. Jesus Sula Baba, you are the voice in the nation. Magabuile, uya ngekuya uyakhuphuka. The war room iya ngokuya iyakhuphuka. Lo mhlangano uya ngekuya uyakhuphuka. Lokusoyi bafaki lento lena manje iya ngekuya iyakhuphuka. Nemadoda asayingenele uya ngekuya uyakhuphuka. Uya ngekuya uya ngekuya amemetela imini yakho iyangokuya iyangokuya shado wakho uya ngekuya imali yakho iya ngekuya impilo yakho komoya iya
Uyangokuya. Kusa komoya. Uyangokuya. Business lakho. Uyangokuya. Ifamily yakho. Uyangokuya. Worship yakho. Uyangokuya. Uyakhuphuka. Office lakho. Uyangokuya. Uyakhuphuka. Evele maswati. Uyangokuya. Uyakhuphuka. Emaphotini elive. Uyangokuya. Uyakhuphuka. Santa sengosi. Siphezu kwakho. Uyangokuya. 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 Hallelujah. Lokuthandaza kwakho kuyangokuya. Lokudumisa kwakho kuyangokuya. Lokunikela kwakho kuyangokuya. Lokonda kwakho kuyangokuya. Lodumiso yakho kuyangokuya. Lokonda kwakho kuyangokuya. What does it mean? The devil is a liar. The devil is a liar. This man, the tongue Mordecai, he was a force in the Persia. He was a force to reckon with. But the Siamona Babe, we are a guia, we are Kupoga. Siamona Mordecai, we are a guia, we are Kupoga. Simatela lapha ngasesangweni la kungena khona nangena Hamani induna yenkosi yaseAshverosha uma ngena Hamani abethi abakhotha ebonke bamguqe phakathi baphasi lokuNodekhayi kuthi ungangitseli wena msungeya wena greater is he that is in me than you devil wena Hamani ungangihloleli wena angikhothameli wena mina bamathi ukuthi noBabe wasesangweni lonengani kanti mene was empowered but siyambona Mordecai uyangokuya Uyakhuphuka uyangokuya uyakhuphuka uyangokuya uyakhuphuka uyangokuya uyakhuphuka uyangokuya uyangokuya uyakhuphuka yamemetele worume Jesus. I prophesy Pastor Ndambo your influence is about to increase and increase and increase. I prophesy your influence in the kingdom is about to increase and is about to increase. Jesus. Oh! Mina ngantshela ngathi nga-2022 ngangisebhinoni bangihlinza umgogodla ngihlinze ngibani ngisesele Jesus. bathi Mthetho ufile kanti abathi ukuthi Zakariya Mthetho uyangekuya Uyakhuphuka. Zakariya Mthetho Jesus. uyangekuya Uyakhuphuka. Jesus. uyangekuya Uyakhuphuka. namhla nsambama kuneyigcobo lekuya ngekuya kune-anointing lekuya ngekuya kunemgcobo lekuya ngekuya Khuphuka. Jesus. Hallelujah. yende ukuthi uyangekuya ukuthi manje le influence yakhe is coming and coming and coming and coming lo uvakaliso lwakhe is coming and coming no muntu was now he was unavoidable. Oh, Jesus. Hallelujah. Ay! Ay, bo! Ngalo mthetho unani uyangekuya Uyakhuphuka. Zakariya unani
I'm going to pray for somebody. Jesus. Lento ekukhuphuka mntambo ngiyayiva. Jesus. Ezaikina ali ezuli yamande kepaya katu Jesus. elevai kasuli epatalia linga ngamande kosele meya iliva vale kapale kosele lika patolia baba yende libo boseli mando pata eleva valia baba say hey Iyageguya bawinile iyageguya Yakupuga iyageguya Yakupu yana iyageguya Yakupu iyageguya Yakupu Kichamlondi iyageguya Yakupuga iyageguya Yakupu iyageguya Yakupu iyageguya Yakupu iyageguya Yakupu agememetela iyageguya Yakupu iyageguya Yakupu iyageguya Yakupuga lento utangishabele utangishumayele utangiprofete utangivangele utangisho ngoba iyangeguya Yakupu iyangeguya Yakupuga iyangeguya Yakupu The anointing is too much. Lomlomsana unika 2 lines. Jesus. Uthi Jesus. abese udenda wena phela mthetho kokwathi uthi ungami. Ngithi ngiyabonga Thixo. Sibamba ke lo 2 lines. Phela bami wangidami lukhunyana nje. Akangiphathi kahle kancane. Venje nje ukuthi lela phela ngabe sigcina wena ugcina mina. Jesus. Nyanje uthi angishaye 2 lines. Uthi angishaye isondvo. Jesus. Bese udokhona khuphuka. Jesus. When he's turning pain into praise, uthi lesondo liyagiqika. Uze lo make ayengekuya akhuphuka. So umlayito wami wasemini uthi lisondo liyaguquka. Uze lo make ayengekuya uyakhuphuka. Jesus. Lemtini wakho, lemshadweni wakho, lisondo liyaguquka. Kuze kuthi uye ngekuya bese uyakhuphuka. Kuthiwa angimentele ukuthi you shall not divorce because the sondo liyaguquka. Lento bese uya ngalokuya so uyaphakama uyakhuphuka. So umyeni wakho noma eqhansukile but the wheel is turning around. Uzumshado wakho uye ngekuya. Uya ngekuya. Yakupuga. Uya ngekuya. Yakupuga. Uya ngekuya. Wona uya ngokuya. Yena uya ngokuya. Uya ngekuya. Inyathelo yoJesu sabe. Kule picture ka ayakhuphuka manje. Kule picture ka room. Wobhala kusethi uthi kuya ngekuya. Uthi omunye kuyakhuphuka.
Mangena ofisini Monday uthi kuyangeke uya bafowethu. Uyakhuphuka bafowethu. Hey, Jesus. Ngoba mntambo eyasesibini ayisukumi njenge Spitfire. Aya. Kodwa nje. Ayisukumi nje ithi. Jesus. Liyakithi isukuma iya ngekuya. Nayisukuma ethembisi. Kanti iya ngekuya. Iya ngekuya. Mina labanye benibathi ukuthi mkhulu wami kuyinyanga lenkulu uMondanda wakamthetho. Sibuye endlini lemnyama lesebhucile emasiko omkhulu wami bekayinyanga leyathwasa. Wathi mdlalandwa ayisa kangwane bamuhula sidleke semiyeke waphuma ingomo yokuthenga emadloda. Sikhuleke sinesishaya bohlohlo lendlini nakuna simfunza sitangathi 4 5 eprimary ngangishaya bohlohlo yini ohlohlo kulelithini lefish like istar leseyidliwa phela ifish bese ufake emathe phakathi uvale eminyango welithini bese uphatha lapha kuvela khona sokuthi ohlohlo isingoma labaleka idlozi lami lakho elindaba ngangishaya lokho mina kanti isinkosikazi mlokuya ngekuya sininano khoshala bayata bayata Sili bakapata kasule baya. Akunema kunenzaba linjani limuva lakho. Ithi nkoseka simlo uyangekuya kuya ngekuya. Kuya ngekuya. Sona kuya ngekuya Kuya ngekuya Hai bokuya ngekuya Kuya ngekuya Kuya ngekuya Endlini kwakho shabada baba baya Singena ke make buyile emkhulekweni nje nyosi lo senje nami ningangisoli ngiva lezibili ngiyobuya make into exposita incwadi ya Esther. I did not preach the book of Esther. I just observed the word. Angayishimela ukuthi ngiobserve nje and then I'm going to come and preach. Even Nkosi ngangacela manje ngishumayele babendambo stop manga2 mangayishumayela nje nangicela ukuthi ibhalwe ngubani bese ngibeka lapha ekutheni igama la God lekhathi ayinayo uNkulunkulu phakathi. There's no mention of the God in this book, but there is God in this book. Jesus. Noma engabhalwanga ukhona kule ncwadi. He is a God in the background. uNkulunkulu ophambanisa into engabonwanga engabhaliswanga engashiwongo kodwa phambanise into egameni lika Jesu. uNkulunkulu incwadi ya Esther ukuthi angithikuseni incwadi yaNkulunkulu avela as a sovereign God. Akuna altar, akuna mthandazo, akuna temple in the book of Esther ngoba kusekuthunjweni iPhawulo yilive laPresta lapha live la Ashrosh kumnyama kusekhwishi but inkosi engazimlo kolapho ebumnyameni ingabitwa ingabhaliswanga in the whole book of Esther but inkosi engazimlo yayikhona. Usangisekuseni ukhona uNkulunkulu lapha esimeni sakho, ukhona uNkulunkulu kumnyama, ukhona uNkulunkulu unemadimoni, ukhona ngoba ukhona bakhe abumeli ukuthi ligama lakhe ezelibike noma ngabizwanga yena ukhona, engabhalwanga yena ukhona. Uyasebenza uNkulunkulu asendaseBabylon kumnyama kusekhwishe. God is at work in Babylon. Lokuthi akadunyiswa akaphakanyiswa ukhona uNkulunkulu lapha emashibhini emajwaleni emathaveni ukhona uNkulunkulu noma ngasholto ngaye engamashadwa ukhona uNkulunkulu esishadini semagirls landunu ebusuku. God is there. Uyahamba uNkulunkulu lapha kamazini etadini bangakosiyama ukhona. He's the God of the book of Esther. uNkulunkulu wencwadi kaEsther ukhona uNkulunkulu. Awukhona uSlord. Boma ke bam, nayo incwadi yenu, the Esthers of the time.
nayo intombazana a shining star. Ligama lika Esther lisho ukuthi manje it's a shining star, shining in darkness, shining in Babylon. Ngoba ayinenzaba lenzawo kuthi kuphi. When you are a shining star, you will shine wherever you are. Ngoba simangathe wakho uhamba nawe wherever you are. You may take Joseph umyise eGibhithe, he will shine in Egypt. Ngoba simangathe wakhe uhamba naye kaPotifar, what he will touch with his hands will prosper. Ngoba uNkulunkulu kaJoseph uhamba naye. I declare you are about to shine la endlini kwakho. You are about to shine in your marriage. You are about to shine. I declare you are an Esther of the moment. Estella wena wale mihla impilo yakho. I declare Esther, you are the Esther, you are the shining one of God. Noma simo sakho simnyama ukhona yena is Jesus. Yes, Lord. Now Jesu. angiva kanje make buyile la siyafika ke la Egama lika Jesu. wafika mhla 13 Now Jesu. enyangeni yaDari nyanga yeshumi nakubili. Namuhla nginomemeda kufikela ilanga emshadweni wakho, kufikela ilanga empilweni yakho, kufikela ilanga esimeni sakho lesimo sakho besimenje ilanga namhlanje kuseni ngelibito la Jesu waNazaretha. What was meant for evil, lelanga leli God is really is moving the wheel is turning. Lisondo liyakikika lobeka kala utawujajuliswa lobeka jabulisiwe, utawukaliswa lobeka hleka, utawukala lobeka kala, utawujabula ngoba lelisondo elababa baseya dada shate lebrokosana bayande bosaya mini lababa bayande bosa. Namhlanje mini impilo yakho lelisondo layo liyakikika, imali yakho lisondo layo liyakikika, umshado wakho lisondo lawo liyakikika, banda bakho lisondo labo liyakikika. Ngiyamemethela lokwavalwa madimoni namhlanje kuyavuleka oyesondo liyakikika. Lokungendeki endlini kwakho sekutawendeka, lisondo liyakikika. Lokude emalobolo endlini kwakho asetawuba khona, lisondo liyakikika. Lokude umshado endlini kwakho sekutawuba khona, lisondo liyakikika. Eminyaka over 40 engashadi, lisondo ongezeke kubantu uye kuyendeka, ongezeke kubantu uye kuyendeka. Ngiyamemethela nangu umuntu kaJehova, lelisondo liyakikika. Nesandla senkosi nekwenda kwenkosi akuyena umuntu. Bane mangabathakathi lebathakathile, nesimemethelo liyaguquka. Lisondo yeHamani namhlanje mini I want to address eHamani, wonke Hamani wempilo yakho, sonke sicwaka sempilo yakho. Lisondo ye Mr. Hamani, lisondo ye make Hamani liyakikika. Lonto wonke uModekhayi longasemnyango uyaphakama uba ngenhla. Lephila poste yekumbulala Modekhayi leseyibatiwe kuya Hamani. Modekhayi wabadelwa umcijo wenduku kwathiwa utawuhlonywa lapho. Lithi iBhayibheli akahlonywanga Modekhayi, kwahlonywa Hamani. Ngoba lesondo inyanza leyo longabatoli bandana uyabathola, longakadashwa uyadashwa, lophase emoyeni uyaphakanyiswa. Lisondo liyakikika, longanabhizinisi unikwa leyakhe. Lisondo liyakikika, longenamali unikwa imali yakhe.
lisondo liyagicika othi akabitwanga lizulu phezu kwakhe lisondo liyagicika inkonzo yakho wena ungayiboni lisondo liyagicika elibito la Jesu elibito la uNkulunkulu ake sonke sibe ngetinyawo lisondo liyagicika inyanza leyo something is turning. What was pain is turning. Ngibona indumiso ethoda ngotemlomo. My God is wiping away your tears. Weeping may last but for the night, but joy is coming in the morning. You are entering a season of joy. Utawujabuliswa maulila busuku bonke. The time of your weeping is over. Ibona inkosi ithi ngikumbulile imali yakho, injabulo yakho, umshado wakho, impilo yakho. Babe ngiyabonga egama lika Jesu nali masango vulekani kube ingene inkosi yengazimulo. Ngibani inkosi yengazimulo? uYehova igama lakhe, uYehova indoda yempi, umeswezinto zenzeke yena uNkulunkulu longathiwa nguwe kuphela. Lisondo emini liyaguquka egama lika Jesu. Lolambile uyesuthiswa, lophansi uyaphakanyiswa, loloyiwe uyakhululeka. Baba ngiyabonga. I see angels, I see angels, I see angels. Naba basekhaya ama-angels asefikile kulaba baba yande. Lo mzuzu nangu angabikho lophumako, asivala umnyango ongake bamemini sekonakele. Lisondo, 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 lisondo. Ngibona abasezulwini, ngibona ama-angels akuyagcwalisa, akunika umgqobo lo wesabekako. I see the anointing of David is upon you. Namhla kuseni ilanga lakho. What was meant for evil, my God is turning it for good. David, ilanga lakho, the anointing oil is upon you. You are ascending into a throne. Saula, Baba Spongile, your time, your season is over. Whenever says green, when the Mongole is happening, we endega, we shall yenyuga, namtaje mini, ungasakali, your season of pain is over. We are Puma, a Papillon, we are Puma, a Butilini, Nanga Mancha, Nangu Mongole, Nangu Tiko, Elibito, La Jesu, Loingosi, Yasesrini, Monica Smulo, Kababa, Kankulunkulu, Siufalu Minyango, Singanyagati, Sigu moment, divine moment, Yasesrini, Wasa WhatsApp, Walpegi Tingo, Wasa Facebook, Abasesrini, Sebe Figile, Bakutula, in Sabayami, Bakutula, in Sabayako, Bakutula, Simosako, Baskutula, Simosami, Bakulamanda Baba Seya. Shani baba baba yande bosaya, raba baba baba selebe yande, lika pala baba baba yande bosaya, zeli baba bomaga baba sekuyenteka, ekamela Jesu ngose, sekuyenteka, lapa wi balcony, sekuyenteka upon every seat, sekuyenteka simenge nyawo zethu, nakuthi mkhothamele, bese mkhothamela, nakuthi mbonge, bese mbonga, nakuthi memete, bese memeta, nakuthi mkapata kaza. Raba baba ya. I will sing one song. Konakele worume namhlanje mina ke church. The wheel is turning around. Ngivale emoyeni wami. Kuthiwa Isabelle Zako Yesu Siwa nene Siwa nene woko mshaba Woko mshaba Asinagu Asinaguliswa
Asinakuphela ndawo. Asinakuphela ndawo. Ubafuna ke. Ayakasuli amanda basaya baya. Afini. Ubafuna. Ebo. Omake ngibona basesizwini langekhathi. They are ministering the will of your life. Awubathethele basesizwini. Ngithe inkosi mondwele. Is Elia kusada mande bibaba sana baya. Ake sonke singene emkhulekweni 1 2 3 go shata bayada. Holy abasa. Somebody open your mouth and pray. Say something to God. Sabasede. Lima no bo 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 bo. Yeah. Hey. La ba ba. La ba ba ya. Eli ba ba ya debe sona. Eli ba ba. Du maya tete. Yeah, kuku mason. Ngicubisele nje umthandazo. Jesus. Akungcole bomake kungcole nje. Kungcole. Bathi ngibheke ngucuko mfundisi. Gijima nawo ubhale ngucuko. Kuthiwa na iguquka lento uyakhuphuka. Kancane kancane. Hey. Gijima umembe I'm going to pray. I'm going to pray. I'm going to pray. I'm going to pray. I am going to pray. Jesus. I am going to pray. Holy Ghost, Holy Spirit, Holy anointing, Holy power, Holy Spirit. Holy anointing, Holy Spirit, Holy Ghost, Holy Ghost. Ibona linashe nemlilo, ibona linashe nemlilo. Pastors, please just come. Just come and stand and nimenje lambi kwabo. Bafundisi bami please nimenje la ngenhla babamaboza. Biyandla mina, biyandla. Nime la ngenhla kwabo. Man first him. Ngicela ukuthi ngisho bazana bami ngibona ingehle Egama lika Jesu. letawugicita lesondo ngamatubane. Jesus. Ngibona lilahle lemlilo. Jesus. Lo ngidawuthandaza itawehla intwa sezulwini. Jesus. Ngibona yehla lapha kubalcony. Ngibona yehla lapha ngasemuva. Yehla lento. Ngidawuthandaza kafushane. Mabuza what you will do, you will just stretch your hands. Damini what you will do, you will just stretch your hand. Woman stretch ngibone lilahle, get ready for the call of fire. Lilahle litsinza lisondo lezulu. This thing ngibone acceleration
ukucuka kwakho. Ngibone amadubana asesilwini. Whatever was holding you down is breaking apart. Jesus. I'm going to pray briefly. That's Gemini 1, Nangithi 2, Nangithi 3. Song will shout and say, fire. Yes, Lord. And something chaotic will be happening. Nalo lapha ngasemuva ngive amandla amthinza khona. Our eyes are closed. Kilimando, Sebrando, Sekeya Ali, Valia Kusa. This is the day, one that Lord God you have made. Lugele mande ngosi kiliba susula mande shata. Pilibanda kosaya. 2. Filia kuseliba toshadaba. Holy Ghost fire, yolamando kustele petalabaya. Minda kapapaya baba. Liba baba baba seya. Libobo shate bayane. Let's go and say 3. Ooh la baba baba. Yeah. Washa. Whoosh. Lay your hands upon them. Fire. Holy Ghost.